Tegelikina alipasine no kakere no ajai kina Engarenok luka apeteta no idini nilu egelegela Church of Uganda, PAG, Healing and Deliverance Church, PRIM, CDC, ka ichie Engarenok luka ichu, kalua puganida, anyara ritai ai lipakina tekerina igoria idukuled, kanu aisuru ikien. Aji dikon, lo igere sana, kokas osekeny lo eyanguna na swam nyesabale be mama swam sine nuka Engarenok luka Atekerin ara ichu iriam tos Atekerin ara ipudasi teso ai moriki kino bala ikwen lu emaikitai igoriai isisiana kinai akiro nuka inono kanu tupitono kanuka Ateker mor olimo kebe ekoto Aisiana kinyo, kadolo kinyo, tomatekerini kere. Teteri pedote sa misikin. Eja utene, leja are apolo. Naka etunga lu yaito sesi, ngaren kito sesi. Mera yaite konyi ngaren kito sesi. Ayaite gelara kadai kwa nai. Ay ngaren ki. Nara yaite rai by force. Nekwe bala jonge sebeta kwa nai. Ay som. Konye ngaren kito sesi sio. Teteri ra unuka ngulu eja tari. Kwenye ngulu. Igoriai. Anyine tengini na epol na ebusa kinti Atekerin kerenu koteso kwape iteso linera sangaje padiope orasu wetu na kina nepepe. Apostle Joseph Amukun Local Deliverance Church and Healing kes ilipakini Atekerin na abu ichorak itunga kere chamuna isach aswamsine nuka satana nuai mata ipungu echudet adoteu akoko kachieda osodete amunokina edeke bon agiarolo ara mamuji janu kede mola ameseke ara di jawdi Yesu Kristo ja saliti timai naro bible jana balade na kireta etunga aya na kireta no egele gila konye moya nyoena ara di pasani che saliti timai de tondondo nare baleche mama kora igo kira apostola twanu balije ko de jari bala kipi baleche bala pakke mataje bala gotai akimataje mama kotu aoko tena vitu ngukere konye ko ra chamu na ena ketano nenda Yesu Kristo asipokina na jiora Yesu atijala subi satana achamu ne tosoma ena pakilo soja una polo kirangai Yesu apolo ne cholong lo imori Atekerin kere naka igoria idukulen ne sabale be anyara untozi kesi apeteta anu idini nilu egelegela ne pepe kede Engarenok luka inono loka Atekerin ari ichu ai tolot ai lipasine akaulo na akeche teker ai bachun ilelebi kokolak achudak ai lo ipajana boniki kama musu achamanara subano kaile pima meja Atekerin anwakiro no etioko no apoti polo kwe somata arito abukono rako tokinga akoko iboro etunga asomji sinelwe roko ludo poto yaute benyanu toto maparsa anu ejie apoti to ala Atekerin kosni gori otwaki kisimamso jene jate sinida anu ikenita ngunu apoti polo ko bukoro ta akot abuodai kosto wale po leslo linyara utorsa apostol kedima kyole kanisa lo gelegela keraja utai lepa bile keniti ngon anwana na Atekerin dumana na pakin eyala meka tao anuka elipina buoja unu Atekerin na kaigoria katunga abukono sa kotonwe po akoto Atekerin ko songe se monya sakio neja ila suban okwe papa ingarakenalso atupiton ekirigiloka iteso cultural union Joseph Okiror oraida lopo Atekerin na igoria idukulen nesabu ilip iteso kere amunokina kai top ikisila tetere einonolo Atekerin mam eoliori akoto ngai mala ali monokina ejiri bi isoma desinu amuno lut ali monokini so age lolo itambere soda atupakine ngon Kanuka TV East Tolbert Edaiti Uchala la pata Otemungero Kokumi District